So hi friends, welcome back to my YouTube channel. Jotno phai kamya phai YouTube channel. So friends, tini oke chongke ha mobile lami ke jang sagor sar to. Jang sir. Yes sir. Sagor sar to. Ke bong bini bini battery boy ke ha mobile phone lami. Ke bono sa jebo 8000 inch yo mobile la din ya. Bono rang ko ya ke bo. Mane bo mobile la din le saya ar bono 8000 inch je mobile te pheni sa. Ke je mobile bag rakha Realme ro sa khai oi so. Ke apna chong je photo te pheni sa ar bo 8000 inch ke chong nai la. Nai bo chong bazar tha bo shoot kiya tha. Bazar tha chong nai la nai ye cho Poco C2 Poco C3 au phone nai la ha. Ke MI ro phone nai la ha. Ke bang nai la ha Narzo Realme Narzo ro nai la ha 8000 inch ga. Ke chong. So ke bo finally chong bono no select kiya pai te. Aku sama mobile kalau pakai cuma ini lupa ini sekali pak. Jadi tuh, kan bagian angkot mobile lo angkot sih kayak kan bang pasti pakai banyak dulu. Kita mau bayar itu sih di bayar itu sudah mungkin bayar ada langsung saja pak. Ini kayak itu ada lah nih, bisa lo pakai sih, dan masih terima. Kita kalau unboxing kayak di sana aja. Ini lo masih perlu kita lihat aja tuh kan. Tahu sendiri aja nih, jangan perlu kita lihat. Mobile itu mau nih, kita mau nggak kurang sangat. Model tamo C11. 2021 Realme. Realme 2021 C11. Wow. This is the look, guys. Nadi Finishing lo share nanti mana? speaker wo clock. Speaker je clock ori mani kisah. Off aja sih na. Switch off aja. Kayak tam features tau nadi oro. Features le onek kemana kita tahu. Everything. Orang naik mana nanti. Oh. Battery 5000 mAh tunggu. Itu 16.5 cm large display. Powerful option. Large storage. 3 card slot tunggu. মানে দুইটা মেমরি এই দুইটা সিম একটা মেমরি 8 MP ক্যামেরা কে বডি প্রাইস 7000 7,500 বডি প্রাইস নিকিসা কম আইব না কেমন বিনি ফিচার্স মোবাইল কামা ব্যাটারি ফর লং লাস্টিং কে বিনি চার্জিং को मानसाने चार्जिंग बिनि चार्जिंग के फास्ट चार्जिंग ना के मोबाइल नेडी मोबाइल नि लोके बदिकिन दङ सो ना अरे टमाटे को मोबाइल नि लुक्स नेडी ना बदिकिन दङ के कम दाम नि निसा नालानि लामायो ब कम दाम निसा एकदम बेस्ट 8000 इंच लानि के एकदम बेस्ट मोबाइल फोन तो 2021 नि के बिनि बॉडी रफोन स्लिम के टाइट बॉडी के डिस्प्ले फोन पूरा लॉन्ग डिस्प्ले के कहम नो एकदम बेस्ट ना 8000 इंच लानि के Realme C11 नदी बेटा कहम 3.5 जैक के स्पीकर के चार्जर पोर्ट के मुके चार्जर पावर सिजक दङ चाहे नगो करे अब फास्ट चार्जिंग दिने न 1 आवर निसिनि फुल चार्ज जों थानाय मिनिमम 1 आवर नानै मिनि फुल चार्ज मिनिमम 1 आवर नांया 1 आवर 45 मिनिट रख फुल चार्ज जों थानाय सो ना जदि से नानि चुकला मे हो ना ओक्लो नाय हम सुका गरिता Nadi boke bini charger ni wire na nai no mayo mane long charger wire mayo ke bo connect boke be kene na bo USB connect ke mayo bo e bo ni fast charging ye 45 minute nin chene full charge ong thane so ketret mama charging boni ठीक है ki oro sina so guys nadi nang bo ki oro mayo boni sim slot open ke man bai nang ro mayo ke bini sim slot ke jang side bank ya jang side bai boto chong joto nisiyo joto mobile no jang side bai dong dingke nomor bo open khain ke ni ro memory card dingke sim duita bo nong input khai mene dingke ro ke to lock niki dingke ro to volume up down ding boni ki bas abono kena jodi se kom range ninchi yo lana hingke 8000 inch yo mobile best mobile nang lamayo Realme C11 so ke chong charger offer chong la fo try ke bia ko chong to oro try ke ne so guys ready 49 charge to okay time to ro to time thik re 418 so friends chong bono nai le nai cha minute dot cha charge chong sa nai sing chong nai le nai So friends, now na dero na ino makina 1 minute 1% only 1 minute kom se kom 1 minute now inke no ni for 1 minute na ya 1 minute ni sa kom ni no
1% charge ungo so bono tinin video sa chung bofno lai mana no now like ready ke channel lo subscribe kiya kong ke channel ko subscribe kiya tindi tre ani bo bas ka tre boding bis ka video na mo kan dawa so thak sa ha